Om Swastiastu. Tiang malaj ngawardiang sastra darasti Idedami paru pamiarsa sinareng sami sami pinaku damu ide sesuonan ini makin titiang ayat jago nagingin ngering sejeroneng daging kita melarapan antuk sangkan ning uyati melet pisang jago ngajaga daging kautaman sateri mangkin titiang jagin urian tukan kadijamuni kenyen mana titiangi mejanten melarapan antuk daging tetemangan daging gegitane punike tirto aturan titiang ring sejeroning daging titiang yang nagingen gitu nih puniki wanta jesane keketus saking pustaka suci sane kekardinin nantuk sang meragawikan ini kedewa antuk idesang meraga pengawiagu melarapan antuk ide jengetus kedadosang bantang carite sane mamurde tirte amerte nyeritayang ini margin para dewa ini tuh kisah nirim orang detio ngodak pasir sani kesarengan nantuk paru sekancaning detil yakseni maka kekalih hidup punike jaga muda ngincerangi di kawentenan segara ya ngulati ati reto amarto kadiamunike yakti kewentenan paru dewa nemake sami taler paru detiu yaksene punike ngomolikan sane kabawa tirte amarde
Titiang jatemu lintang juga ratu idedani pare pamiarsa sareng sami lantaran ini kenyenagengan mana titiang kemaon yen ini pemardi mejanten sampun titiang tuneng sake kelintang belok titiang pangkat ngurit gitu riantuk kadiamuni kekewentenan titiange mejanten ratu idedani sareng sami yen paradi kemaosan titiang pangkat mejanten kadiamuni Parade wenten aturetan manut ini yen parade kemali bos wenten minekadi daging ngatur titiangi ngwacien pekadin desan meraga paradnyan puniki nenten kita kemanu titiang nunas sinam pura titiangi arakusane ning nirmale banget pisan nunas gung renep ngampure dewa lan detio hareng suaragan aratu idedane sani mustika yang titiang nemangkin daging caritune jaga lampahan titiang duk punikalikan pinceran jaga di kedewatan waru dewatune duk kisanirin iri kering swarga sedang parung sarang sami amun api kewentenan ideni diwarak wagung ngewentenan usamuan agung gering swarga loke kesarengan antuk make sami para dewatene yang wisnuang wit amat sabdo sani keangkang pamucuk diri kering sejaron yang peparumani dan jewenten tios wantah jelingi hidup sang yang hari
utawi Dewa Sang Hyang Wisnu. Kadetiolan Dewa Sami kalan yang sampun sregep pada melingih para dewa kedekan para dedyo yaksil ne margasami nyabuhan pawacana ide banban niki nyen para dewa para dedyo ni aja majang sapunika daging kawit pawacana ni dan Side pajang memulihkan ane kebaos tirtu amertu ni dotonan jani kinkinan lakar mudek utawi ngincerang ye pasif itu dewa tirtu muletu jalaran ane sidu pajang memulihkan ane kebos tirte kuripan utawi tirte amerteni ya tirte luwe pisan nyen patut lakarulu wire tirtene totonan mule tirte makutamu luwih dan potanding kautamannya nih dewa pedas aja merjang sing adeling lakar megadang ane kebos cenek tuh utawi cenek yusel tirta kautaman tirtene totonan nyen kitu pesan diwo kitu sidayang lakar mikulikan tirtene totonan luwir kadi totonan side lakar pinake urip jagati mertaning sekancaning ane urip di jagat ade kitu utamanya ya
sawire segarane ageng iya ngalantur daging pocanani desang yang Wisnu iri kering paseban agung ring swarga yen unuk kenyen genah tirtu amer totonan ani ada di tengah ing segara wanis jimar sang genahnya miring idewo nadi kalaning lantas ngudek nyen segare totonan sing nyidang ajak dadu tetelu lang ajak mekejang megibung idewu sekancaning dewa kelawan sekancaning yakse pati mekejang subuh kenyini dewa seguluk segilik buin sidim masikian ngubek segara ni totonan pradetirta sampun moling sidenyan mapikoli suharyane dewane aja mekeja side ngomuli kangane kau captir teu amar teu ni totonan nieko adum sarang sami sidenya najak mekejang memulikan padum mabedik dum dunya ni diulakar keureun itu peutik manireun daging pocanani desang yang hari kalaning punike nemangkin wenten silih sinunggil sane nyeledini para dewateni ngawutin punike nyawis ngawenten ngatur tirta aratu dewatene punike ratu sangyang Wisnu palungguh ratu yen kadiamoni kedel bocanane ratu inggih titiang sampun je singkup para dewatene
jaga ngomadian sedaging pinguduk iratu dari kiamat. Para detio rare senyawi sampun kadiamu ikene mangkin raris mekadi para detil yaksine wonten daler sane nyedin ngawenten ngatur matur nyawi sing daging pocanan dosa yang Maria kalering daging ngatur ditiene punika we aduh Sang-Hyang Ari titiang daler sedino kadiatur dewane punika ratu ngiring titah yang duaning purun sampun titiang jeung waline para detiune punika cenekipun jaga setino ngiring sedaging pocana diratu ya ini para pamirsa sareng sinamnya lanturan titiang daging carita tirta amardene puniki kacarita di sesampune puput ingiyang kadi pesamuan agung para dewata kekaneng detiune iri kering swarga tukang sampun jedek kekuningin maka sami ini pemargi sane patut kemarian digelis memangkin para dewata lan detiune punika munah lampah idane ya sami samui punika wanda kedun kejagat pada nyujur segarene ane kelintang jimar ane ketujuan oleh ide Sang-Hyang Wisnu wastan pasir kesirah
Segara ni punika wantah sane kebaos segara kesiar naun Rari senaga anda boga sampun rauh kiri kering sane kebaos segara kesiar naun punika araris kapituduhan mekadi yang naganan teboge kepituduhan mandeng apot gunung sane wenten nirikeun mawas gunung mandara manuk daging pocana di desa Hyang Wisnu gunung sane kabut oleh punika naga ananta boga wantah je sane Mapuspada gunung Mandara kapulang ring teleng sesampun raris meresidayang kabut nararis kegenakang utawi punika kepulang ring tengahing segareuning ya gumanti gunung sani kegenang iri kering tengahing segara mangde nenten pelem nenten mecelep ketoyan segara ni punika hempas aku sampun nyedang ring wenten rarisane kapituduhan oleh desa Hyang Hari wantah jiu empasane kelintang magem nenten wenten tios wantah punika yang pas minekadi sampun nerki pada nyana nyangge punika gunung ya yang ring puncak gunung sesampun kecana oleh punika yang berdawang gunungnya punika araris mangde nenten jegenyong mekadilingi desa Hyang Indra sane wenten melinggih ing puncak gunung mangde
ngani ke di kalang ning dia sampun sregep make kalih hidup nyangge sakejenetek gunung gumanti tujuannya nih deket harus kewentenan gunung sane kangen sarana ngincerang segara naga basuki nago lagono ingin melantur mangkin titiang ngayang raris sane kangen tali ngelimet ngelilit gunung punike wanta anganide yang naga basuki ya Ditio neri ulun naga mekadi raris sekancaning ditio ni ngemulih kang raris pahang genah wanda itu ring ulun sang naga dewa ring ikut malingi yen muwing raris genah pahang para dewatene weden milik kering untat nagei basuki dirike itu pada mulih kang promosa Ring sampune sianami wale mangkin lanturang titiang cari teoni di sesampuni make sami ngemulikan punika among-amongan ingih ngemulikan pemargi ya Waro dedia maka sami cerita yang titiang para depioni yak sepati ni make sami ya ngisi ulun naga mardiang sakelwir sane ketitahan wanta jawenten punika ngisi ulun itu sang naga ya mari ngapa sisi marga
sampun punika mamargi ring posisin Pasifik ya Dewa mungkin raris ngayang dikian sekancaning para dewa sampun punika marga sami mukupul Bunda dasar naga jengan teneraris pumargin ditari mangde jawenden niri kemegena ringuntat naga basuki ya sakeje sampun raris kamil punika untak ide yang naga basuki turmaning ngawidin sampun munah pemargaan idaning ya